Hario mweri sub-county-inĩ ya Kahuro gutiraga andu 5 mareyũraga na njĩra ya kwĩruta muoyo mũno arume. Kuringana na munini wa commissioner sub-county-inĩ ĩno Esther Mwaura, ciiko ici irakuruhanio na ũnyui mũkĩrũku wa njohi. Sababu hiyo pombe imeleta madhara kubwa sana kwa jamii. Ndio imeleta familia hazisimami. Imeleta mambo ya hata cases za suicide ni mingi sana. Hao wanaume wamekunywa pombe, wanakunywa pombe baadaye wanamalizia na kujinyonga. Ona ndikarite ihinda rikunene muno. Recently ciumia ta igere thiru ndirari guthika anake teri. Kiumia kingi kiari ho ngithika ungi wari ikanga haria stage na no nie ndathire guthikana na tirita rimwe na ti meri na ti matatu. Unyui uyu wa njohi no ukuruhanitio na mbara cia kimucii na andu ethi kwiremwo kuria nginya mawira micii-ini na migunda-ini mararutwo ni andu a ndurire ingi na nginya kuma nja wa bururi. You find that sababu hao wanaume wamekunywa pombe sana, unapata hata zile vibarua na wanafaa kuwa wanafanya huku kwa eneo zao zimechukuliwa na watu wa kutoka nje. Foreigners, there are so many watu wa kutoka nje. Ona cio kanitha ciarĩtie na mugambo umwe na kuria thirikari ya county kunyihia namba ya irabu. Kanitha tukira county no the senses ona korwo mahuthira only the nie jugaga anything against common sense is an offense. Just use a common sense. Kurora biyo wona uria tiriri kirabu gike na gike na gike na hatire kamukawa kangicemanio ri hau itithina munene muno. Na njurie the county government matige kuheana marua maya ma njohi na njira nene ni tondu ona mangikorwo economy itu iguthondekwo ni njohi iragitungatira. Muingi ugite thina uyu urakiriria kuona honge cia ugitiri ni njohe moko kuona irabu ici ciothe na iria ithiete na mbere kuongerereka ciena marua. Kumekuwa na challenge kubwa sana sababu virabu za pombe zimefunguliwa kila mahali. Hizo virabu zimepewa licenses, lakini sisi wote in the government, in the national government, polisi na kanisa tunasema hiyo pombe tunakataa. No ni ohe moko tondu angigikora mundu ukiri muhe license ri na ni mundu muhe marua ri ndangihota kwika atia ti tondu twina thina na county government. Maritie hindi ya woko ya gukumithia ciiko ici matura-ini makiria Kamaguta na Ndutumi wa ndini ya Mugoiri. Ndiribotera Inooro TV kuma Kiria Kiharu kaunti ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.